So tadi Hanim dah pakai skincare. So Hanim tak pula share, terlupa. Tapi Hanim akan bagi tahu sekali for my orang kata fast punya rutin. Quick routine kalau macam Hanim nak cepat ataupun lepas solat ataupun sementara nak tunggu maghrib, sebab lepas pada Isyak Hanim akan pakai skincare balik untuk tidur. So after cuci muka, and tadi Hanim ada buat double cleansing and also scrub. So Hanim akan pakai this Safi Intense Whitening Hydrating Lotion. And yang ni Hanim pakai 3 titik, which is banyak sebenarnya. Kalau 2 titik pun dah enough, tapi Hanim suka letak kat leher and stuff. And kalau bau dia tak kuat, like normal hydrating lotion punya bau. Kalau macam ada labu ke, bau dia lebih kurang. Tapi this one I masih yang it works on me. Okay, and then after that, after pakai toner, I akan pakai essence. And this essence has been recommended by my friend Hana. So dia yang recommendkan this vitamin C super essence. Yang ni 1 pump saja, and boleh pakai ke whole face, which is memang orang kata wow. Sebab dia punya effect daripada dulu Hanim ada like this big kali hitam sebab scar, sebab Hanim suka picit tau. Hanim ada this jahat je tangan untuk picit. So dia bila dah tua, dia macam lambat gila nak orang kata hilang scars. So what I did is I pakai this one and it works on me. After 1.5 months, dia memang dah kurang gila-gila, like 80% of the scars tu dah gone. And then Hanim pakai ni pula. So this one is moisturizer, tapi sebenarnya dia boleh either one kalau nak pakai untuk hilangkan scars. Tapi untuk Hanim for rapid punya way, Hanim pakai dua-dua, sebab this one for also untuk hilangkan scars and dark spot. And dia punya memang nampak kecil macam ni, tapi boleh tahan for more than a month dah sekarang. And after that, Hanim akan pakai this gel. Okay, so this gel sebenarnya untuk soothing je lah. Tapi actually sebab Hanim memang dah pakai benda ni totally lama daripada universiti lagi, daripada mula universiti lagi, sebab duk tengok orang pakai kan. Besides sebelum ni Hanim pakai this one brand from Elianto. And then after that, bila kita tengah jadi student, kita jadi macam cheap sikit tau. Mahal lah benda ni, mahal. Ada tak orang kata another option? So kita pergi ke Guardian, and this one can be bought at only RM5 macam tu, which is wow. 100% aloe vera, and the same content, the same orang kata ingredient, and the same effect. So short smart. And then after that, Hanim akan pakai this Vaseline. So basically Hanim pakai this Vaseline for a very long period since intern. So Hanim dulu macam lantak lah, dulu suka pakai lip balm, tapi lip balm yang colour-colour tu kan macam dia not works on me. So this one pretty works lah. Walaupun Hanim dah pakai for about berapa lama dah, tapi still lagi banyak. Hanim juga letak kat kaki walaupun dah lah. Okay, and then that's all for my orang kata fast punya skincare routine. And kalau korang nampak muka Hanim macam totally gelap ni, bukan sebab apa, sebab pencahayaan, sebab tak buka lampu tadi, lupa pula. And then kalau untuk rambut, nanti Hanim akan review on this, sebab sekarang Hanim baru pakai banyak ni. So tunggu Hanim pakai banyak ni, alhamdulillah Hanim pakai banyak ni, baru Hanim review. Okay, and that's all. Itu je lah. So that's all from my orang kata fast skincare, quick skincare routine. So kalau nanti if you want to share anything, or if you want to tanya
tanya soalan apa-apa, then just hit me up, okay? Okay, bye-bye. Thank you for hearing your sharing.